Da vas pozdravim u ime svih studenata koji već 9 dana blokiraju rektorat. Kažem blokiraju, ali mi štitimo našu kuću. Mi čuvamo ugled ovog univerziteta koji je građen više od 200 godina. Rekli su da mi nismo pravi studenti, da pravi studenti sede kod kuće i spremaju ispite. Pa ja bih voljela da vam se sada predstavim, da biste znali ko boravi iza druge strane ovih zatvorenih vrata. Ja sam Mila, imam 21 godinu, bila sam učenik generacije i u osnovnoj i u srednjoj školi. Biologiju, očistila sam sve ispite sa prosekom 9,65. Ja blokiram rektorat, izvolite indeks! Mi ćemo da zaštitimo ovaj naš univerzitetski univerzum od tamne strane sile i pozivamo rektorku da ne bude na tamnoj strani sile! Profesor Raša Karapandža kaže: studenti koji se bore za čast Beogradskog univerziteta su me zamolili da se obratim građanima iz zgrade rektorata. Nažalost, usred geografske udaljenosti i obaveza na mom univerzitetu u Nemačkoj, ja nisam u mogućnosti da to uradim lično. Profesor Karapandža u svom tekstu imaginarne predsjednice vlade dalje kaže: profesori fakulteta organizacionih nauka su na 3 glasanja naučno-nastavnog veća pokušali da zataškaju očiglednu akademsku krađu Siniše Malog. U modernoj Srbiji, koja će se bazirati na ekonomiji znanja, a ne jeftine radne snage, posao profesora neće da se svodi samo na držanje uskostručnih predavanja, već podrazumeva i vaspitanje studenata kroz sopstveni primer i postavljanje najviše moralne norme.
Univerzitetska profesija nosi mnoge slobode i prava, ali i najveću društvenu odgovornost. U pravnoj državi kakvu želimo, narušavanje tuđeg autorskog prava, nasilje i pretnje ne smeju da prođu nekažnjeno.